Assalamu alaikum, жылқы сүйүүчүлөр. Şu Бишкектен келген Көктай сатууга чыкты. Аксы району, Кербен шаар. Кашкасы бар. Үзүк кашка. Путу кол таза, урулган шиген жери жок. Ал маалыматты негизинен алып беребиз. Доставкалар барбы жокпу? Азыр эгесинен толугураак маалымат алып беребиз. Путу кол таза экен. Сорларынан көрсөтөйүн. Арген bunun hem malumatını ayt. Kayaktan gelgen? Çüydön gelgen. Paroda qanday? Bağlar 105 bin bakalım. Jönlü koyup koydu. Akçası 105 bin. Dostavkalar var da, ha? Dostavkalar болады, dostavkalarda. Marsqa тең доставка береді. Maşallah. Mars kayakta bilesің mi? Başka planeta. Oldu. Көктайды. Кішіне бастырып қойшы. Көктайды. Жанар өте. Kurç rezuyu. Çalıp байланысаңыз болады. Ақшасын айттық. 105 bin кемі бар екен. Айдың толық көрісі номерлерін қалдырабыз. Çalıp байланысаңыз болады.